Ibrahim sebagai nabi yang dicintai oleh Allah, salah satu amalannya adalah dek natin romatanna narikore na purana tuano to folena. Bahkan suatu ketika lenan ni andrewe na dek gaga to fole, dia berjalan 2 mil sampai 3 mil untuk apa? Lo sapa to fole angkatonga pa to fole narutu na pamande si bawah. Ibrahim alaihissalam. Dan apa ade di madde to fole na pakai mandre. Ya tona to fole cemade. Tati aruanan kan apa kilo mandre dena jayi to mandre. Tati siag na lesu tati domani. Malufu funa boleh lebih polufuna to folewe. Faye to minang kamele barakom mai wading ifandre. Ya, makanya Bapak Ibu ekong ka to foleta dupai ataruki me pungadi. Tapi ini to idupai mataru akar itu to kapaya na pura mulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara ataruki me mandre. Mataru to na kasih tudang. Sisana tuda kak capu ni andrena. Iro bale na cedek meni bawa na capu. Si bici ni lah kalau mati nih. Mati nih terpaksa wajah jemponi HP ku napa mati telepon apa mat DP mah ada pada pergi mah peri kahe. Padahal dia nanti mah peri capu ni andremu. Ni ka masiri tentu kasih masiri pun na boleh. Apa alena mangoli. Lebih masiri ku apa mana kaje to foli ka bina lupa. Makanya konoli ko tahu taruki aja saanya lo mataru tarumi yolo. Akada mo kita tanuni. Tanumi eko makolin loni mai saja tanuni loni mai tanuni loni mai ay sadia yetu enawe katalu nama koli berarti sadia eko cicami aja mencafa iya na pura mulai aja na di mulai ya masih di kau sedih tapi agak nih gokang haro aja lalu ya jadi hormati tamumu